Kapor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin kabala snakerpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Ka GSU Southwest Sales District Unit ka pentempat ba bakum bajule manlau snam kata na do snam arja foi mentau snam ru ka GSU kan rakhe ya kan lingkhu sniam jong imei stability langren kum ka sngi persya uranium nani ka anti uranium de ya kani ka jing rakhe on pelong hak arp praterik ulisa arja pesan hak snong dom yasian Southwest Sales District ka GSU ka shim ba imei stability de way naki noyalam barat ba hak ji ki persya uranium na do kisnam kan kanai spa kan dai pho hadu ka sngi ka jing yap jang i haka arpa praterik urisa araja arpho imei stability lakan tak kaspa kulur tengka kaba ka sorkar India bat ka UCIL ka terwaya i bat yang haka nongrem ban persya ya ka jingti uranium ka KSU ka khot ka wer ya baro ki parado parasnang panemi renti ala tega sngi banwan syakasnong domisia bat ka jingelang ka sedang na do ka por khatwe steng mestem bat on dek bu sentiru how ulum jingtam jang imei stability kani kalong kat kum ka kurwa khobor na publicity secretary ka KSU Southwest Sales usamla McDonald Marbanyang. Penrius pa ya kaktin la jong pendan kam ya kabakan kiyo kaktin kasi kaktin la jong akan roy kan pa buon kia keren halor ka environment ka saudong sauput saukun ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjarngam haka kentin kasi niyo ya ka marian na kamarian niyo sa ka Mayrylung, Mayrisan, Mayrilang, Mayramo. Tudayakan mau kendit ho. Lapan ni da Kapatisi TV, na kabenta ka jingmentoy upat ba.